Yada say ensam akwa baby Adom TV bejam dwumade so yada se papa pa na wotwe nyina wone ye ne a adwoada bepeme na ya we a ye kasa yi afidie no da so da ha seda no nkoma wo omre no wadaje na mpacho wo ani die mu sorry ye die aseda wo no wadi kan de amane de e ma refi na da awurade ase wo be sore na honam baby na ye oya nso behu asima na afi wasa aba no ma eye de a Adom no keke Mr. Sorry ayakai Ferradi aseda e ma no sana wunshira no bambo no so ebe bebre bedwam ni 5:30 ni abaso ye de nwom bejeje wa na so do spirit na de akire ye wie pa apostle Dr. Beba na wone yen aba bedi nkomo wo nkranhye ensemu wo wie ne sapa ye de news no na eba news no ne ye wie ya begina ha e de bonkrata no ene Adom online stories ebre wo ne so minim de ori asante da akobeka se bie phone lines no na so do de no aba enyansam a uhu se sa asem we eye issue nti e wo se edi ho enkomo ai Thomas ye ade ne ye na bibia nya kama so ate ase mo oti ase aboni bia ne akire director webanso anopa ye chia wo ne umrantie ne nyina omanhene kwabna asante aka Seben asante krobia aka Obolodadi aka DJ Hitman ejawa ye niema wo memu mu akwabe ya hwe mani say that ato this say yawu ya feel mo dey tia ko party asna ko yi asne ya sa man na hwe last na be ya tu go ne mo okika ke de mo le utire jijija me chia ya saba aka Obolodadi no da shim aka PT cho da shim aka DJ Hitman da shim hey sa no zekete no wo hu twasa afa wo wo last nyina na wo yi basa me fie moko Nyame Adom. Good. Yeah, you're fine. Obi a share matching boots no. Ko o dia sempa na bo. Asempa na bo. 24-hour economy. And why you come to easy. Oh, ya pa hu to wie no misrel. The aka se me no ye ne se. Ese se me mfa. Entimi nye maso debe. Aba. Eti ade bia nso ba. Ne sinto no ne na ho ode no. Ne ye Edi han o hade ke ye chia ne se ko sha ha ebe yi o hade ke pia we ni ko ha hade okay sa ne se ye ko sha se mfiri han se da bi ye ko fiti hanum na edi ha sa ne se ye di nkomo na o man no ye nwen eno no ho kane ba ye sha se ye be horo no se se gu form se ade a ene de bi adam puntu bi a ye pe o man nim no onyame ni kwere be problem for us the 24-hour economy no aba no wo onti ase ne sen the working kind so far the abaya ka kire ono ugiri se hefa pa na ese nke sha ase free hefa na hode ni gina I betimi dey 2 milika ma ehunhun susu ntem. This is the conversation that we need to encourage amongst ourselves but enese de bia no we dey emfa bibi e be page mom I boy o we do free aka say free honi bontie but ko free ho dia e ni person so ha ntimi sro but we say ejai maka cho se baby edu asoman no 68 years and still counting. Se sa krata we na eye ahoye a ani bre enye mientimenti ase yanka ntuma nto antwene. Ne amfa krata afoforo ameto anka se tie bia no aye Ghana nti. Ye di adwene eye papa ne akoma ye papa beta ekira. We have a problem. Obie ni ho aye na adwo so be jema manaka. That's where we are now. Obie ni ho aye na adwo so be jema manaka. Tiana me boko kobri bia da se anyire ye ho ambie fresh page and the daily guide any ma 24-hour economy will cost $4 billion Mahama na to dey e ma yemo show is within our reach se ye ho bra papa bi boa ka we nye sika kura se no e be sika so bi to oman Ghana so kwan e be fa so e be masade we ho aba mfa so ama oman no that is where we are now and say ehia menu mesrew ye be ya manyo sem na ya ba di bribia da meka ade e fa asitrem yedie kanko adesua apomuden yenye careful tie be di 24 hour no nkomo afie be bia o mana to ba ansana afie be bia eni me pese me catch obri bia da se de mbe no be yen se de o kan tasibi no na o Pentecost so de ma o Maracas no every blessed morning wapomuden nkomo me ya manafro ene e fatu ti me ya wa ba ya ba fe me ko hospital me ko kra me ya manafro no if say the ehunu the etini the kinkan no
Yentimi nkosha adom na se de bia sa se under the grace there bi. Abra yenya de ese. Ade ese se wo ye no, ese se wo ye na adom na boa mana ye fe amana bro so. Oso wonye. Oso wonye. Eti wa pom de won komo na de opeo. Ompeo. Eya dru abenom. Ye de beta ta sa. Say the waje NDC and PB atumo no. Sa pepepe. Sa pepepe. It is here no. Ye be ya ma wankasa no. Oti ho a afi de wa be your chat. Na ringi wo wutirim. Busumi num bia no. Ese me ko check me busumi sia bia ese me ko ni bianum adro we me fa ni ago ese ma me num we isu a ayese blog no. Alex Bom tie. Wa so na pe odam pemuritie. Mon friend nkan che na Alex Bom construction osunya ye de share ba ko pe ahimachi sei. Ofa blog pass o ye giao. Enye kura ese wo uni bia na amamoja ne da. Nti mamoja ni ntime nsane nkọ bebia wo se ekọ nti wo da wo be soro wo se me na ya agene me nsa agene moja na da blog wie yesramu nti normal water yi apomudi wo nsem na fia mbese yire omo pa enyina ya ka wo obi anyi ne hu mfiri because say wo ti apo a wo ye more than a billionaire woni billionaire so omo ka den ene if always say kan sika ni nyina no ye be pia ma ya resabia fo na ko nya ne nkwa but how wish no it's not possible na ya yensan kai say bibi condition bi ba ye nipadua mu a and take it just a day or two and able process wato no boa enti but ye nipa no ehwo na ye pese ye nya result no enti me kazi na chi woni no am ze mon ko hwe no me ehu de ya o yi no ha me on ko hwe sa na nipa bebre adwen mu on ko hwe kura ehu se bibi say wanya ennamu yade infection on ko hwe o on ko hwe otwa no 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 besire no ohun sade bi onyenya discharge bi oju so o tie so onko hwe odi ahye no edubati ani ono ananti akoto bibianom wate se ye kase wonye se no no enom momiehwe yie infection de no ho ahometakura se de ne beka ene o headache na na ewo mu okay good sa week mu nyina ye tipaye no a etipaye bi wo ho no ma enye stress wa hu se obi ho a no wa stress it is so distress no ho a etipaye no beko obi ho a no wa na yi it is onya time da obi se etipaye no ko but obi ho no mo a wa ebi ebe o se ko come na do wa ko didi still ebi e come na do one muso still what da sorry still eno no enye noa ebi ana ya rie bi hu nsunso aso na ditipaye no ka kire yentem se eya ne da ko se beyi mi so yentem bibia e beyi de beyi na beyi no ko ye ho ya wa nso ye ni bi eya ne da ko se oye wa nso ye ni bi obronsam ye wa ye ni bi okuwa kuni bi o chest wa chest ni bi ya be ma ne say mumie hwe hu ye mumie hwe akom de hu nsam ye wo de kra no wo de wontimi nya wo hwe kra ensuo de nsuo nom o sorry anope ya first temperature na power gum sa enti wonom no esane yi bibia enya bia free ni pedua ni mo o jonso na wonum hyem ya dwi nyina ne say ase de bia na osore ko washroom ena ho ye ya ye wo dwomu ya na me di me ma me papa no ho ya wo ya na me ya because also what sefako toilet bia na yi bia meho a obetumi adwonso nti nso nom e wo mo abonten no eho odin ba mesre mo mesre mpanifo ye niema ahodo bia omso betumi anom nso mo no asori adwonso because sika pani nyina be wie kire na ye yare sika no de kwa yare sabia eno nso ha adwen nti mo amonhwe mo we se mi sa mo betumi aboa ma nsuo no mo anom ne mo no mo ma ye nhwe na kwabena ahodwiri sem bi wadomonline.com eya sampa ne mpana twe ne aware mu wo ha obebi na mre ya nam ka se bete kwabena ya tete no ante comfort atete no ane ne nko na atete no am wonya be me fa ne se bia be 28 years me nso mambo fa ne eja fori atete me ama me nso manyini teme ba bi o e na just a year pe ye be hia ye na appearance na me de pe no akoti afaso ne akotena na wo expect say me say me na make say me expect say sa 1 year ni 2 years na 3 years na me de kwabena atena no onye de how mo bi anya steady o fa say unya bibia finche mo nya le sa esun be bia tete no esun be bia tete me nti e kwa na jokra no me nware e bi ono ko bi odware we e den tokwa nko a enti e compromise yen tete ye ho ase o na nya bete o he sure marriage counselors those who can't say oh my na mun kan
kure no o ma ewu di etie because awari no nye emprachi o emprachi da sama beda na debi ena no mitimi bɔ ma adwen kyerɛ wo phone no so yanti asia na obi ata ba we de obo wi anu na no kwa na da o se de munye careful obo wi na munya isabi se munu na mudie no na awari is not for the weak they are happy was so to mu eyenkra heya ne patronyo they say America say ya 29-year-old girl Augustina Adoma yesi ne Panada dampo akotwa jato ne niemem Emmanuel Otabe bi akire so the second year so the season so e de awokwa brane owo mentime hu asibi mentime nkomu detail kwa adomonline.com ne kokokan mumye nyai sade obu ho a no de na kuma obu ho a utumu se wo kokoa bi a wuntime sesa no owo sika pa no wo fe pa ba ne wo kokoa bi ma de wuntime sesa no man koko no de oni akoma no eba obedwane ni nyina ye nyina be ma oni akoma baba abedwane so we are noted for say ye de ye ne ye ho se de bia gangaria o say na tufu say mema no ebra sesa Mr. Dako, nyame fa de crazy na anti comfort person asesa asesa untimi apply emma o ene o ma no because first bar no anti comfort more time no no ba no nya adwuma otifie ba dodo na tifie be ma na de ba nti ono oni se o mo ide oba ya boko wa to no pono ye na aduane be nei be na mgina hai kwamna na gina hai pata no so mawo eyi ni se wa sade e wo so wo ye so ba no we need to be supportive of one another. So what else? What was our banning true back? Na be man what you when you cry. How can you do that? Me wa kwabrani na esu obi echi. How can you do that? No ni bono hwene ni hwene mu. Hey. Mumma ye ntete ye ho ase. Okay, so if you want to quickly, so I would like to join the Obokata who do nyina no. It talks about Nyoma Miensa. And Nyoma Miensa did kind a 24-hour economy. His Excellency John Dramani Mahama akanwasem. Afi India Prime Minister so abansi da hwe e wan si ana afi ne kwakwa no era sameje mfi so eno ada okobo onese ntwofo hia e enkomo obo ye se nipa binima fa kwati kwan so aban de hihye yaba se ye gold aye ton ho nkomo nyina na be fa bia ba ko ebim si still om do fa kwati kwan sa ankofo no mo fa kwati kwan so masa ebo mo ho ban etu akese ne nyoma akese ana mo de edi se adwuma no tu hwa de obokata ni nyina mu no it's been taken over by a 24-hour economy and then a year Indian, a year Penua Besrai, and I face a major press. And I feel Dom Kumano so for the first time, no, I'm also case a idea, you Mahama 24-hour economy, no, a 1 day, a bed ye, but almost with your money bedding. Now, Ablekumano, so, oh, I think I may have my 11 July. You do so much, so I don't come on Macassa. I almost on the press conference, and now aside the working in H. And a video who be a UPSC. I if you're not here, and 7 what to do. Most any part of do na chiro margin. And they be a dear Macan say, as dear be ba. Na yensia no coin. Na ebe the norm we are. Now, Corana, young passa quine whistle and the Corano. In as much as Mecase, the whole Corana is tertiary, but still it should be regulated, no. Approach, you know, our modiacono. Na me ba anu akosuku anu aso mu na o twene yira sana da bre santia enipa ye kan de ye woni nyine ma say black market na no da Bank of Ghana for the America gidi o me ko chichi ko no ka we achi amochi say ka mo chi ato aso mu ama sa dwane fi ho a anka be boye ba mo chi no ene ase bu afa so we na mo ye senka e ya de mpo a ye be mia hihye ni mu aka say se o pese oba UPSA free na ko dia o de nya ye din obekọ wom before we were school bi mu no code of conduct e wo ho ye dwuma yi mpo wontumi kwabran se be ma brand gina ho no abokola aba ha no way e wo ho we dey ba no odi bia besi ha na wo ye body show na apetition enye oh enti mo ba ye nidi mbra so asori na be SD deeper life SD deeper life ti omo so ade bia da meka and orthodox churches ni me sori and na obakwa asori no virtually obanon mo fa nchema na pe ni pokua nyina eguho na wa mu nyina na de homte kwaze asori dem wasa yiri toma atuna tade lechi ami ni pe nyina asori dem that's how dangerous society is becoming. It's serious. It's very dangerous. It's serious. Inti asase said okwabna kana asase na no ne ye ka
AMA mayor started yes or yes o ma sa tie. Adiesim. And I'm say na dia asema. E dia na mpese ti ase se we ba mo fa nche. Ana mpese o mo ti ase se. Mo ma yin nyina ntumbom ne ye hu safe de ye tu abom. Di bibia anya adwuma bi ne obi ye nyina ye ko. Ba we no ye ko hya ase ayenwie asore dem e wo ho. Owura school e wo ho. Uko ye e wo ho ba bia. Ba mo ma mra ne nya adwuma. I support that. Na bia mra ni wo no so no. Ejigu. Mo ma ne nya adwuma. Nsemunu no yado because we money future leaders. The future leader onama. Evidence obia. How can you even appear before your lecturer? Now wa mu ni wa kan mu. Dressing basa. Why? Who hears you also because lecturer for ne pepe. Now because member say ye ni twetwe ha no ti ija. Na say what dress ya ma wa wo hwe atade a so transparent. As wo kodina. Ade. Monto mo boma system no. Na dey aba beto. And Russia system. And one did that when you bet you, you need that one. I from relax. Siko please abu de guago. Then there's about the Asiasa. Empro. Usa yes, open. Yes, to bossy. I forgot and one did that and crom on. It shines out with our bum, but it Won't and rushing up any young bete. Our responsibilities a year quality can cheer. One tombo. What is the crowd better crying? You have no idea. It is course he comes so trying to see an albedi. Eric see the body back 1,000 Ghana no pay. Start 281 hash. Start 281 hash. Option A 4. Nkobo option different one be a 4 no ha. Bonne 1,000 Ghana. System more dry. You should talk. Be more dry. The Franca pagina me so am pay. Nti ya kwaba agudie mo nsem etwa so.